Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Joms. Manipod Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti uliteg anapalalo ti gaget na. Ngem awan met serbi ti gaget na. Agsipod taawan bakit na. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Joms. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Biliba ka talaga iti kinagaget yo, Uncle. Kaslasaan kayo mabambanog. Kasta talaga, kaanakan. Kasapulan nga agaget tayaw. Ta santay kat nga abak nang. Panagtalon tiyada pagsapulan tayaw. Mas dawak lang, Uncle. Napalalo ti gaget yo. Ngem di yumat kaya ti mga asawa. Naitangarod mo ti problema, kaanakan. Kasano nga min ayat ti agarab? Unay kayo, Uncle. Kaya tiyo, birukan kayo ti arman nyo. Alaman nga rod, kaanakan. Barang makaasawa ak mutag. Sige, Uncle. Tagbiro ka man ngagpaiso iti agbalin nga antik. Nagbayag kayo ang nagtungtong ka ni uncle mo itay Anya ayati nagsarsaritaan nyo. Katanya pa'y ngay, may papan ay iti kaawan pa ilang asawa na. Naapay nga minasikat masikuran Siyempre madanagan akmat. Lumakayan ni uncle, nga maging gaita, awan pa'y asawa na. Kasano? Kat arak mo ti asawa na. Dahita nga ro ti problema, bakit? Arak ti pakaibusan ti kwartana. Ay, no anya nga min ti aday ti dayta nga arak Iso nga agbiro kakman, iti arman ni uncle. Nay, handa kayo matangkel. Kanya ti masapol yo. Amumon kaanakan. Awisin ka at aginom tayo. Aginom man ay? Wain, kadwa ta dapat checken uya. Sige nga ro, uncle. Tagpakadak pa kinibakit ko. Ngala, sumarunukan tulatan kaanakan ha. Nagpartiak iti manok apulutan tayo. Ayos, uncle. Sige nga ro, sumarunuak. Di kagbaybayagwan. Ang mga nun nabartag kaminton kat awan kapailaan. Huwag ka di, uncle. Sumarunuak ka dagos. Marag tayo manggit Umalis tayo ti paginuman. Mapan tayo ti bar. Ang nabartag kayo, uncle. Uston ti inom. Maturog kayo kit din. Unmat nga main pare. Saan tayo narumwar? Tanay, rabiin. Kanya kita saan. No saan niya kayo tirumar? Siya lang nga ron, tirumar. Nabartag kayo nga ro, uncle. Ang mga nun niya pa iti mapasama ka na kayo. Awan pagdanagan nyo kanya. Kabalak ti bagay. No kung nakarumarak, rumarak. Kaduan kayo lang, Uncle Budong. Manong Patsi. Ang mga nuan niya pa iti mapasamakin ko iso akadwa klangan. Ay kaduatan amang kaduakan kwa na. Ngam ti parikot, sigurado adi nakpalubusan ni bakit ko, manong. Iso ada kayo latan ti agkuyog. Nya, humay kayo na. Sige nga ro, daring ko. Kaduak ni uncle mo. Narigat mat, nubaybay ang talatan. Nay, apa yun, uncle? Noodles mat dahil ta si Daniel. Naibus nga ron ti kwarta kini rabi. Anya, apay? Nakaadu kayo pa lang iti ininom kat nabartok kayo matan anapan ije bar? Saan mo nadamagan ka, anakan? Basta naibus ti kwarta. Ay, unay kayon, uncle. Kakaasi kayo ngagtrabaho iti talon. Ngam ibusan nyo lang iti arak ti bagbambanugan nyo. Masapulan ti kwarta ka, anakan. Agtrabaho akman na, tapno wadan tumanan kwartak. Ngam kaasi mat ti bagiyo, uncle. Sa dino ay tinapanan nyo kini uncle idirabi manong Patsi. Apay ako na ni uncle na ibus ti kwartana. Kasano asaan ang maibus ti kwartana? Katnuag bayad mo iti babae. Anya? Kastang agpaiso ading ko. Iyalaan na pa'y iti drinks tay babae. Nalaing mo ti babae ijay bar Siyempre, makita nga adda kwarta ni uncle mo. Ay, saysayangan na lang ti kwartana. Di pa'y lakit agbirok iti asawain na. Taiso ti mangidulin iti kwartana. Kumaading ko. Hanggang bulumat nga ron ti dilan na.
Di mo't agaram. Yaram ko man langan kini Manang Sharon abalo. Aywan nga agpaiso niya. Nabayag maten, abalo ni Manang Sharon. Anya ti kunam, yaram mo ni Uncle mo kan ni Sharon. Wanante, awan mat sigurot dakas na, tabalo matan ni Manang Sharon. Ala nga Rod, tulungam di Uncle mo, tapno makaasawa mo ten. Iti dayjay nga edad na, rumbang laang ada ko mamatan asawa na. Awan nga rod, ante. May ibus lang ti kwarta na iti arak. Sakit agbayad pa ikano iti babae. Ay. Saan anasaya at day nga aramid ni Uncle mo? Ay, pagbanbanugan na ti kwarta na, nga mapanlaang iti arak kan babae ijay bar. Awan nga rod, ante. Kaasimot ni Uncle. At day bagak kada kayo, Uncle. Anya day ta kaanakan? Kurso na dayo ka din ni Manang Sharon abalo? Ha? Ay, katuwa na. Anong, kasano nga minti agaram aya? Kat ibagayo lang matirik na ayo, Uncle. Kasla mabayinak mo't nga min nga agaram kaanakan. Kastoy lang, Uncle. Kaduaan kayo amapan ije balayda. Kalpasan na. Agtungtong kayo, Sige man nga rod kaanakan. Kaduan na ka mapanidji palayda. Kumay kami man nagpasyar, Manang Sharon. Nay, da kayo matkayam, Joms. Budong, umunag kayo Agyaman kami, Manang. Umay kayo na, Uncle, Umunag tayo ka, no? Agnerbyusak matan kaanakan. Anya kayo lakit din na ya. Di ipadlaw, Oh, Budong, apay kastamot ang reaction mo? Kwa? Nalahag tungaw kayo. Anya ti gagarayo aya. Kwa, Manang Sharon. Intulod ko lang ni Uncle ko. Kinapudno na. Ni Uncle ko ti adda ibagana. Isuatap no makapagsarita kayo na imbag. Panahawan kayo pa ay. Kasta aya. Ala ka ron, mapankan. Tamabati ni Uncle mo. Sige, Uncle, mapanak pa ay. Lalaingam. Kumusta nga Manang Sharon? Naibaga ka di matlang ni Uncle ko tirik nana? Anya arik na. Anya nga minayati kayat na nga ibaga. No kasta? Saan na naibaga ti gagara na? Kat no si marunumot lakan ka. Di namot maibaga ti kayat na nga ibaga. Talaga abulo ti dila ni Uncle. Anya nga minayati gagara na. Kayat na ti agaram kada kayo, Manang. Ne, awan mo ti ibaga na nga agaram. Wala, tamabain nga agaram, Manang. Ay awan kasano ngay makaasawa no di mo't agaram. Alangan mo't babae ti mangaram kan kuana. Ay, uray awan mo't no siyak. Saan nyo mata na ibaga tirik nayo kini Manang Sharon, Uncle? Diyak mo't amaw no niya ti baga kanakan. Diyak mo't makasaaw, edi pimanaw ka. So pimanaw ako na. Kasano kayo nga ruda makaasawa nga no saan kayo mo't nga agaram, Uncle? Alangan mo't at ibabae ti mangaram kada kayo. Di nakmo't nga min tulungan nga agaram kaanakan. Saan mo't mabalin, Siyak ti agaram, Uncle? May mayat mo't ada kayo mismo ti mangibaga tirik nayaw. Diyak nga rod amaw ti agaram. Kasulangan. Gumatang kayo ti cellphone nyo. Day touchscreen. Day pang Facebook. Makigayim kayo. Makichat kayo. Barang makabirok kayo ni tiagbalin nga asawa yo. Tak lang, iti trabaho dahi ta kaanakan. Amangan no sa anak mo't lang nga makaaram. Kwa, kastoy lang ngayon. Sikat ti makichat, agaram ka. Tano sinong batan na ka, saktaw ti makisinabat. Anya, ay panangluko ti kasta, Uncle. Kan amangan no isupay ti pagapaan mi kinibakit ko. Sigurado asaan nga umanugot dayjay. Bayam nga rodan. Amangan no isupay nga agpaiso ti pagapaan nyo kinibakit mo. Oy, Joms, naimbag ta na sabat ka. Tapay ka di, Sina. Kuna ni Uncle mo, mapan ka kano ijay balayda, taginong kayo. Nakaurnong man nga tan iti kwarta na. Isong agpainom man. Kat no nagsasaro no tinangabang iti kuliglig na, kan
Naglakon sapay itinateng na. Isumot lagay ang mga gayab man iti inom. Sayang ti kwarta ni uncle mo. Wen nga rod, di mat nga rod agaram, tapno mga asawa ko man. Katno din ang samot amo ti agarom. Dahita nga rod. Ala, sina, tama panak man iti balay da uncle. Sige, taur-urayan na kan. Impagtadakan ka anakan. Saktaw ti isang put mo. Naluton ti pulutan tayo. Dito kayo latta ko man balay yung aginom uncle. Saan kayo narumwar? Ay kat depende ka anakan. Saan munto mata kaya ti sumurot ka na kami? Uwan mat ngamin nga agpaiso, Joms. Sumurot ka mat kada kami, uray maminsan laeng. Amuyo matasaan nga umanugot ti asawak manong. Kan awan hilig ko sumrak iti bar. Uray mat gidi kanyak awan mat hilig ko. Kapilitan na kaduak ni uncle mo. Tanarigat mat nuag may maisa. Ket, mapan kayo manan inton madamdama iti bar, uncle? Ay kat kapilitan ka anakan. Ay, palagi pa, uncle. Mangibati kayo iti kwartayo. Saan nyo nga itugot amin, tapno saan ama ibos? Wen ka anakan. Saan nakapakadanagan? Nukasta, napandamanan iti bar. Hawanante, nabartak man ngaminan ni uncle. Iso nga agaw awis manin na mapanday iti bar. Ay, awanan day jay nga ulitag mo. Talaga asaanan ang mabagbagaan. Sigurado nga inton bigat, ag sanuong manan, tawan man kwartanan. Magakmat nga gibati iti kwartana, ante. Tapno sana maibus amin. Nikat na saya at ano tong palan na. Bareng nga, ante. Nagagit kayo manin nga trabaho. Amuklatan, naibus manin ti kwartayo idirabi Wen nga raw ka anakan. Sungag trabaho tayo manin Amok dakkel ti kwartayo na ipaibus yo idirabi jay bar. Bayamon ka anakan. Talaga kasta. Anyangay nga raw. Wen ngam di kay kadi masayangan. Kan di kay maasan iti bagiyo. Ayusak laeng ka anakan. Tinapatay. Nagragsak kami mag. Saan kumatabas tayong padawat ti kwartak? Ay, kayat yo pa iti kasta. Ngam tay agaram kayo. Umanugot kang aminan iti kunak na sikat ti agaram. Ta syakto ti agpakita inton nakaaram kan. Saan nga rod amabalin ti kasta, uncle? No saan mo akayat? Bayam nga roden na ita asawa-asawa. Ay, talaga adyak umanugot iti kayat ni uncle mo. Iso ti agarom. Isumat ti imbagak, bakit? No, apay mat ngamin, akasta ni ulitag mo. Uy nga rod. Masyanak mat lang. Gaputa kakaasing agtrabaho. Ngamawan mat papanan ti kwartana. Makaamo matan no saan ang makapanunot. Lakay matan, amo na nga tan tinasayaat kan saan. Di nantumat ngamin amo ti agaram. Awanen maaramidan tayo, no saan na nga amo. Saan mo't anasaya at asikat ti agaram para kan kwa na. Amok na itapakad. Ngamuray kaskasano. Kayat ko mat matulungan ni uncle. Kayat ko makaasawa ko ma. Ay, uray no kayat mo atulungan. No saan namot atulungan ti bagina. Anya nga ro ti maaramidam. Aging gayta, kastapay lang ti aramid ni uncle ko, Mr. Lonely. Gaget na amin agaget, ngem may salaeng arabii, maibusen, tinagbambanugan na, tamapan na ibarbartek. Anya nga tati kasayatan nga aramidak, Mr. Lonely. Agyamanak, tuy pagayam mo, Joms. Agyamanak pagayam Joms, iti daytoy apakasaritaam, tay kunadan, ano daduma, sala makaamiris ti may sa tao, no addan an-nayin na. Gapo iti kabibisyo na. Ala, sapay la kumatagbalbaliw ni uncle mo. Tauray saan man na makaasawa, ngem salwadan na kumamet ti salunat na. Ken, timatmatgadan na, urnungen na kuma. Tausaren na, para iti panagkapsot nanto. Ala, di mo latasardayan abagbagaan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Joms, Manipod, Ilocos Norte.
Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.